NON-RESPONSABILITÉ ndetse n'abasirikare bakomeye b'ababiligi muri operasiyo ikomeye cyane yo guhangamura ma 23. ni operasiyo zikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare benshi baragaragaza uburyo urugamba rukomeye ruhagaze. Local informers ziragaragaza ndetse ziravuga uko byagenze aho Uvira imirwano yeruye hagati ya FDC na M23 n'abazarendo mu misozi yitwa Katongo Kigongo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 27. Habaye imirwano ikomeye muri iyi misozi nk'uko rero ababiri muri ibi bice babivuga mu buryo bwa gisirikare ni explosive shells cyangwa se heavy artillery shelling. Bikaba rero ibi bijyanye n'amakuru akomeye ari guturukaho imirwano iri kubera. Aragaragaza ko abarwanyi ba M23 kuri ubu bakoze direct engagement ndetse n'inyeshyamba za wazarendo zifatanyije n'ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, bakaba bo bari mu buryo twakita mu buryo bwa gisirikare close range combat. Nk'uko rero bigaragara, umwe mu ba local informers yagaragaje ko urugamba rukomeye. Ni mugero undercover wo muri Fardc yatubwiye ko bari gukora defensive position bashaka kurinda uduce dutuwe n'abasivili. Yagize ati, twakiriye igitero gikomeye mu gitondo ariko twakomeje holding on our ground nubwo rero twari dusanzwe twumva amasasu menshi muri bice. Intego yacu ni protecting civilian, protection de civile no gukumira imirwano ko yagera mu yindi midugudu, prevention do contravention nk'uko bigaragara. Arakomeza agira ati, ku rundi ruhande ibintu ntabwo bizoroshye hano, ibisasu biri kugwa impande zose. Navuga ko abaturage bari mu byago bikomeye. Ni mugero ku ruhande rwa M23 bo undercover zambwi uti turi muri offensive operation. Yagize ati, iyi ni imisozi iri strategique, nahita ko ari strategic high ground. Kugira ngo tugire tactical advantage twagombaga kuyigenzura. Twahuye n'amasasu menshi ariko unit remained coordinated. Cyase yatubwiye uti aya matsinda yacu yakomeje gukorana. Abaturage bo muri Katongo na Kagongo bo bavuga ko batewe impungenge zikomeye n'iyi mirwano, aho bamwe batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bice babona ko hari ibibazo by'umutekano bijyanye nuko aha umutekano wahungabanye. Bagiye mu bice biri relative safety. Umuturage umwe yagize ati, iyo wumva continuous, iyo wumva urusaku rukomeza biragaragara ko ibiturika birahari. Kuri ubu babwe muri twe twavuye mu ngo zacu. Kugeza ubu impungenge ziracyari nyinshi, aho imirwano ishobora kwaguka ikaba spillover conflict ikagera no mu bindi bice bitandukanye. Kugeza ubuyobozi bwa gisirikare bwa leta ntiburashyira hanze itangazo rirambuye rigaragaza imibare y'abaguye muri iyi mirwano, abakomeretse cyangwa se ingaruka yateye ku baturage. Iyi ni imirwano rero yo kuri uyu wa gatandatu ikaba ikurikiye indi ikomeye yari imaze iminsi igera kuri 4 iri guhanganisha Fardc na M23 mu bice bitandukanye bizatera itwari ya Uvira na Fizi. Nk'uburyo navuga ko mu busesenguzi twabyita escalation hostile nk'uko bigaragara. Kuri ubu urugamba rukomeye rurakomeje ndetse na local informer wacu agiye kutugezaho ishusho y'ibyabaye, atugaragariza ibiri kugenda biba ndetse nuko n'ahandi bihagaze. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, tugeze ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni ku igenekerezo rya 27 Kigarama 2025. Kugeza ubu uratubwira ko ku mirongo imbere y'urugamba bihagaze gute, ahagezweho n'ayahe? Amaginga yani ni bitero shuma bikomeye cyane niza bihonda ma 23. Yego. Ndetse nakubwira yuko abahinduye imirwanire ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko bamaze kubona ko ba 23 ifite strategy ikomeye cyane mu kurwana. Yego. Ubu rero igiteye ikibazo cyane ni uburyo n'ubundi ingabo z'u Burundi zamanukanye
n'ingabo z'Ububirigi zabatozaga, kuko ubu Ababirigi nibo bari gukoresha ikoranabuhanga muri ibi bice byose. Yego. Ababirigi magingo yaba bafite axe ikomeye aho bita Mboko. Kwa Mboko rero urabona n'ubundi niho ba23 yashakaga guhita yigarurira. Yego. Ariko ubu niho bafite ibirindiro bikomeye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko ku bigendanye n'indege z'intambara, amadrone, niho bisa nkaho byirereye rwose. Niho akazi kari gukorerwa ku rwego rwo hejuru, ku buryo ako kazi kari gukorwa n'ubuhe bwoko? Ni ibitero simusiga. Yego. Bifite imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru. Yego. Ibyo bitero rero biri gutuma yego M23 ihatakariza abasirikare benshi. Yego. Kubera ko ibitero biza biyitunguye ititeguye. Birayitunguye, biri gukorwa mu buryo butandukanye n'ubwo mbere bizakorwaga mu Bwana Safari. Muri iki gihe ubundi hasaga nk'abaho wenda kwatakana ku mpande zombi, buri ruhande rukamenya ko ruri mu mirwano. Yego. Ariko magingo ya nyine birasa nk'aho uburyo strategy ikomeye ya M23 basa nk'aho bavumbuye uburyo kurwana kwabo gusa nk'aho gukomeye. Bo bahindura strategy yo kujya babihorera, noneho bakohereza nk'ibitero runaka bigaragaza amaso yabo, ariko abandi nabo bagasigara barekinze bavuga ati abo twohereje nibabaha amagahenge bagasa nk'abo basubiza n'inyuma, twebwe nibwo turi buhite tuza twataka nyine dukubita inshuro, ku buryo nyine babona ko basa nk'aho twe twabaretse, ariko dufite icyo turi dutegereje nyine batuzamo gakeya, kwa kundi abantu batangiye kwisuganya baruhuka. Yego. Bo bagahita babona ibitero bikomeye cyane bikaza bibitse ku rwego rwo hejuru. Ni nkaho bikomeje kugenda bigaragara kugeza ubu? Nakubwira muri ino misozi n'ubundi ya Makobora, kuko Makobora ni isobanuro ry'imirwano muri ino minsi. Yego. Ni ino misozi ya Kemba na za Mitambwe, kuko niyo iri mu biganza bya M23. Ni nayo misozi ikontorora n'ubundi mu buce bwa Makobora. Uwavuga ngo afite Makobora adafite iriya misozi yaba ari kubeshya. Yego, biragaragara ko yitwa Katongo, Kigogo, muri Uvira urugamba rwamaze gukara ndetse ruri no mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu kubirebana na population civile ni nk'igiki kidasanzwe gikomeje kuba nzuri sana. Ni ibicika, kuko urabona nyine kubera utu dutero tukirenda tuza. Yego Safari. Twateye urujijo, kuko urumva hari abaturage duhitana batari bake, n'ubwo abenshi batabivuga, ariko hari abaturage duhitana batari bake. Babarasa ku bushake cyangwa bapfa kubw'impanuka? Urumva izo operasiyo z'amadrone ubaye unahari nawe washiduka yakugezeho, nuko ubu magingo urumva nimba barekuye bombe bakeka aho wenda abari kuri paratuyi bari, urumva nimba hari nk'urugo hari igihe rukubitaniramo, cyangwa n'abaturage bari kuva mu mirimo itandukanye. Yego. Tubakubitiramo rwose. Hari ingero z'aho byagiye bigaragara ufite zifatika? Nakubwira n'ubundi muri iyi Makobora. Yego. Byagiye bigaragara cyane rwose. Muri Uvira magingo nyuma y'ibigombe barekuye n'ubundi muri bino bice byateje ikibazo cyane ku rwego rwo hejuru. Yego. Nyuma urabona hano n'ubundi mu kigo hafi n'ikare hafi no ku mupaka bakabinjira. Yego. Byabaye urukiko ku rwego rwo hejuru, kuko barekuye
bombe nyinshi urumva zitwika ibyo birindiro byabo aho barwaniraga nyine. Yego. Ariko abaturage bakomeje kugenda babipfiramo rwose batari bakeya. Aha, naho ku bijyanye n'imbaraga ziri kongerwa, kare tuganira Safari wambwira uti ikiyaga cya Tanganyika bari gucunga umutekano mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu ibindi bidasanzwe nibiyo biri kugenda biba. Icyo nagutangariza ni uko 2023 bisa nkaho ihuriro rya Fardc ndetse n'abo babirigi batoroshye. Yego. Basigaye bakora ama operation ndetse icyo barashaka gutwika ibikoresho cyane by'ihuriro rya AVIS, kuko nakubwira ko tomato abenshi bakunda gutangaza ngo bahiritse amato ya gisirikare ya 2023. Yego. Twebwe ntabwo twajya kubitangaza kuko urumva nimba barashe amaso amato aparitse ntabwo twavuga ko bagize bangiye, wenda watangaza uvuga ko bangije. Yego. Urumva bo bari gushakisha buryo ki bangiza ibikoresho byabo kugira ngo nyine babaca intege. Aha. Urumva rero niyo mpamvu akenshi na kenshi twibanda kuri ibyo ngibyo, ariko nyine turike bafite n'ubundi n'imwe. Yego. Turike bafite n'imwe n'ubundi yo kwangiza ibikoresho byabo nyine bakabaca intege kuko mpamvu bitangiye kurundanya ibikoresho. Yego. Bigiye bitandukanye. Yego. Ibyo bikaba nyine bigaragara ko n'ubundi bamaze kuvumbura ko baramutse bangije ibyo bikoresho byabo hari ikintu byatanga mu kubaca intege ndetse no kuba basa nkaho n'ubundi baba nyine baba bapfutishije kugira ngo badakomeza kwafasa urugamba, kuko mpamvu yacu yaratangiye kwafasa urugamba bikomeye ku buryo isaha ku isaha bari bufate biriya bice byose biri mu ntekerezo zabo. Izi mpinduramatwara rero bakoze. Yego. Ni karite nakubwira yuko aba basirikare batozwe n'ababirigi batoroshye cyane. Fdnb ifite impinduramatwara zikomeye cyane. Ubu rero nakubwira ko umujyi wa Uvira ubwoba ni bwose, kubera ko ibitero biraza n'ubundi si ukuvuga ngo ni umunsi umwe n'iki biraza pe. Ubwo nakubwira ndetse ko nko mu misozi naho abakomeje kugenda berekana impinduramatwara zikomeye cyane. Yego. Ndetse bigaragara neza ko n'ubundi aya madubu n'intare bashobora kuba barananiwe gutsitsura izi ngabo z'Uburundi, kuko mu gihe cyashize babonaga ko bari kubatsitsura ku rugamba rwasaga nk'urworoshye, kuko iyo babageragaho byabaga ari ako kanya. None ubu basigaye barwana nanone imirwano ikongera ikabyuka, ni buri munsi navuga ko mu bice bya Rwitsankuku, mu bice bya Bibogobogo, nakubwira ko kuri Poezeho urumva kuri Poezeho ari naho ibirindiro by'imukiye, niko navuga kuko bacukuye indace zikomeye nyuma y'aho basenya ibirindiro byabo byarimo ikarati. Yego. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Urabona ko hari the change ku ngabo za Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc. Yego. Ubwo rero ikoranabuhanga rikomeye ry'ababirigi nibyo rigiye kuzengereza 2023. Yego. Aba babirigi ni boroshye, nibo basa nkaho bacunze kino kirere. Urumva amagingo ya bamaze gutwika amato y'amako y'afite intambara akomeye cyane bari bazanye abiri, bayatwitse ariko atari wenda muri operasiyo, bayatwitse aparitse nk'uko bashaka kubera ikintu giparitse bakagikubitaho kompara zikakitwika. Yego. Naho ku bijyanye n'umusadu uri gutangwa n'ibihugu by'amahanga, kare wakomeje ku Bubiligi, Tanzania byo bihagaze gute kuri ubufasha bumaze iminsi bugenda butangwa? Magingo n'ubundi ingabo
zo zarahageze urumva ntiwamenya ngo haje iki, ariko impamvu ababiligi mbagarukaho cyane nibo bari mu ikoranabuhanga, nibo batwara izo ndege, nta mwirabura utwara indege, reka da, nibo bakoresha izo drone, ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga byose nibo babikora. naho ku bijyanye n'imyitozo watubwiraga bari bamaze iminsi batanga byo bihagaze gute kugeza ubu? na n'ubu biracyatangwa, nakuvuga ko mu gace ka Karimi ko abandi basirikare bohereje abo bari gutozwa, kuko bapanze ko nta musirikare ubu bari ku rugamba nabo bari barimo batoreza i Burundi. Yego, abazajya gutanga umusada bo bari gutozwa n'ubundi, kuko bamaze gupanga ko bazajya bakoresha ngo bamwe baruha bakongera bakagira gute bakohereza abandi, kuko bafite ingabo nyinshi pe, bafite ingabo nyinshi. Nakubwira ko mu mujyi wa Baka hari na batayo nka 300, Karemi hariyo batayo nk'ibihumbi 2,000, bafite abasirikare pe n'ibikoresho bihagije. yego, akaba ari bwo buryo rero babipanzemo. Uko ureba nyine irimo uvugana n'abawaza rero babihagiye urwagwa, baba bavuga ko isaha ku isaha n'ubundi batazigera batsindwa na 23, kuko bahinduye ingamba zo kujya barwana. Bamwe abarushye bazajya bagenda baruhuke, bohereze abashashe bafite imbaraga baze, kuko imyitozo bari bahaye ifatika. yego. Ku zindi agisi ho agezweho nayo kugeza ubu bwana Safari? nakubwira wenda nko mu gace ka Uvira n'ubundi birasa nkaho nyuma y'aho 23 isa nkaho nk'ire uno mujyi abantu batangiye kwidegembya, ariko ubu icyo nakubwira bafashe aba Fdnb, ntabwo nari namenye icyo bari bubakoreshe. Babafashe bigenyuze mu bihe buryo? Babafashe nyine kwa kundi baba barinjiriye igisagara nyine, urumva ni abatasi ariko b'abasirikare. Turatandukanya gute ko ari abatasi ko atari abaturage wenda baba bafashwe bari baragiye kwishakira imibereho? Ntabwo ari abaturage, kuko abaturage barabohereje bose bari bari muri kiriya gisagara cya Uvira. Ariko hari abaturage n'ubundi Uvira isanzwe yegeranye no Burundi, birumvikana hari igihe abaturage baza bakaba bahatuye, ntibashobora kuba wenda ari abaturage bafashwe bitirirwa gukorana n'umutwe kandi hari abaje kwishakira ubuzima bisanzwe. Mu bigaragara ni abasoda, kuko n'ubundi ntabwo wayoberwa umusoda n'umuturage, ntabwo wabura kutabatandukanya. Ibimenyetso mwe mufite ni ibihe kugeza ubu bwana Safari? ni ibigaragara, kuko bamwe batangiye guhita bahise babyemera nyine kugira ngo badahura n'uva gusenya. Kuko maginga ya nta mikino iri muri bino bice, haba ku ruhande rwa AFC haba ku ruhande rya Fardc, nta mikino irimo na mikeya. Ubwo iyo uvuze ngo nta mikino irimo biba bishatse kuvuga iki? Nta gutorera, nta byimwe ubu, kubera uburyo abantu bari kugenda bapfa, uburyo bari kugira gute, nta muntu bafata ayatisobanuye ngo yidekarare amanika amaboko hakiri kare, ni uguhita bamucishaho. Nta bintu byinshi ku mpande zose, haba ku ruhande rwa 23 ku ruhande rwa Fardc. Nuko bimeze cyane cyane aba Fardc bo no mu baturage abakekwaho ko bakorana na 23 barahita babica ku bugaragara izuba rimwe. Kugeza ubu zakareho bimeze gute? Mu minsi yashize humvikanaga naho bijyanye na bombardoma ya hato na hato. Kugeza ubu andi makuru mufite na yaye bwana Safari? Karere n'ubundi ndakubwira yuko iri gukontororwa na 23. Yego, ariko aba Fardc nabo bari gukorerayo ibitero shuma, ndetse barapfa kurasa ibyo babonye. Bararasa aho babonye. Nakubwira ko hari n'ubwato bwagendaga barashe ku munsi wa Noheli. yego, byateje akaduruvayi, barashe mu ubwato, ndetse babwitira ko bwari ubwa 23, ariko ntabwo ari bwari ubwabo nyine. Byaje kugaragara ko butari ubwabo. byaje kugaragara ko bwari ubwande.
bwagaragaye ko ari ubwa kiliziya gatolika n'ubundi ubwo urumva wenda bwari bufite ibirango bya gisirikare wenda bigaragaza ko bwaba ari ubwabo ngabo. oya ni ubwato bwo mu bwoko bwa vadete ntabwo ari ubwa gisirikare. ubwato busanzwe bwa gisirikare ntiwawuyoberwa. ni ubwato bwa vedete n'ubwa katolike n'ubundi ubwo urumva wenda ko bari bavuye wenda barimo bishimira basa nk'abavuye mu minsi mikuru bagenda. Yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaha, tugushimire cyane ubwo ukomeze udukurikiranire iby'ayo makuru. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.